Make the ground shake. I pozdrav svima ljudi na Spec Games 3 kanalu. I danas ćemo snimati FIFA 16 Foot Draft, zato krenimo. Evo, krećemo. Informacija će biti ova, zapravo ne depend, nego, ajde ova. Zato što će trebati sadržavati left wing i right wing, jer možemo dobiti Messija ili Ronalda ili Neymara ili Bale i tako dalje. I ljudi, naš captain će biti Messi. O, pa ljudi, imamo Messija, imamo Neymara, ali ljudi, naš Messi je bolji, zato će biti Messi. OMG. Ljudi, imamo Messija. I... dobro. Nije loše. Stavit ćemo ove veze, dobro. Opa, čak je silver. Ajde. OMG, ne mogu vjerovati. O, Iniesta. To, ljudi, imamo i Iniestu. Koji je stvarno super. Ok. Da vidim samo golmana koji će biti, bit će Diego Lopez, dobro. Već vidim. I... Opa. Ok, bit će... Pa dobro, bit će taj samo radi kemistrija. I... Ok, vidimo dalje. O, Marcelo, to je to. I ajde sad još neki Real Madrida. Ili ne, opa da, čak je. Real Madrid, ok. I još jedan Real Madrida, ili neće biti, ali imamo Barcelonu. Tako da će biti dobro. Treba ćemo samo left wing staviti nekog novog, zato jer ovaj vidi se da nije dobar. I drugi golkiper. Zapravo nije niko dobro. Nije dobro. Ajmo ga promijenimo. I... Opa. Dobro. Imamo... dobro, stavit ćemo ovoga. I... Opa, Pepe. To, ljudi, imamo Pepe. Stavit ćemo ga ovdje. Ili čak ovoga se mijenimo, a nema veze. I sada idemo dalje. I dobro, ovdje je nitko. I ne, nitko. I dalje. I Balotelli, ne, nije Balotelli. On je dobar. A dobro. Nema nikoga. I dalje. Ne. Nema veze. Stavit ćemo ovo bez veze. Ne, nema nikoga. Ne. I... Opa, imamo Cavanija. Ne znam, ako stavimo ovdje Cavanija, što će biti.